besithi bahambile bashonile, sikhuleka kubo sibakhonza, obabomkhulu nabogogo abakafiki ezulwini lesithathu ngoba lolo suku lokwahlulela alukafiki. Basasemlindweni balindile. Ngilele kwathiwa bhala. Ngabhala ngisebuthongweni ngisephusheni lapho. Kwathiwa bhala ngezulu lesibili nezulu lesithathu. Then ngase ngibuza ukuthi elakuqala lona likuphi? Kwathiwa bhala. Ngiyabingelela bathandwa ngegama leNkosi uJesu ngithi ukuthula makube kini kuzo zonke indawo la kufinyelela khona izwi le-First Great Commandment. Ngizile futhi namhlanje ngizoqhubeka ngobufakazi, ngiqhubeke ngezwi leNkosi sekalokhu uNkulunkulu kudala lokhu ekhuluma nami. Ngiyabonga kakhulu abasubscribe-leyo abasha, ngiyanamukela kule channel ngegama leNkosi uJesu futhi ngiyethemba ukuthi nizosizakala. Ngiyabonga kakhulu kubo bonke abasherayo ngoba lezi ndaba zinhle futhi ziyabasiza abantu. Nawe futhi zizokusiza ngoba nami ngasizakala. Bengizihambela ngendlela zami kodwa ngisizakele namhlanje ngilapha ngenxa yazona lezi ndaba ezakhulunywa kimi ngazizwa, okufanele futhi ngizidlulise ngizise kubantu bezizwe ngegama leNkosi uJesu. Ngiyabonga kakhulu futhi sengise-South Africa bathandwa. ESwaziland ngizohamba makunenkonzo ehleliweyo ehlelelwe ngaleso sikhathi. Ngizohamba manginenkonzo ehlelekileyo ehlelele ukuthi ngiye kuba khona kuyo, ngibe kuyo, ngisebenze kuyo. Ngizoya ngaleso sikhathi ngoba incwadi ziyangishaya kakhulu. Ama-days e-visit mancane. Bathini le, i-visa yokuthi ngahlala isikhathi eside, angina-permit ukuthi ngahlala isikhathi eside. Ingivumela ukuthi ngivakashe nje for less than 30 days. Ngakho-ke bacishe bayibhena vele ngendlela ebingakhona. Kodwa ngiyabonga uNkulunkulu ngoba akwenzekanga lokho, ngigcine sengikhokha ifayini nje kwadlula lapho. Kanti futhi nama-attacks Nkosi yami maningi kakhulu ngoba ezinye inkonzo siyazihlela zingaphumeleli, ezinye njalo ziphumelele, ezinye kube nama-attacks nje uthola kungahambi kahle. Ngoba akukho lula, usathane naye uyalwa akafuni ukuthi abantu bakaNkulunkulu bekhululeke bezwe leli zwi. Ufuna nje ukuthi behlale besemnyameni. Akukho lula bathandwa, akukho lula. Angifuni nje ukungasho ukuthi akukho lula ngoba noma uzothunywa noma uzohamba uye endaweni ethile, la uyakhona akufiki nje kube lula njengoba ucabanga. Ngesinye isikhathi yes kuyakhulumeka kodwa ngesinye isikhathi kuba nzima. Ngesinye isikhathi ugule kanjalo nje. Kodwa hhayi-ke angizange ngagula, kwaba ngama-attacks a-different engeke ngiwakhulume ngalesi sikhathi ngoba ngisakhuluma ngobufakazi. Ngizokhuluma kwelinye ilanga mase ngikhuluma ngokuthunywa ukuthi uma ngithunywe le kwaba kanje, uma ngithunywe le kwaba kanje. Okwamanje nje ngiyaqhubeka ngobufakazi. Ngiyabonga futhi niqhubeke nishera, nikhomenta, niphinde futhi nincedise kakhulu endabeni yedatha kanjalo nje. Nofuna ukudoneyitha angadoneyitha ngoba kusashoda kakhulu. Ngithemba ukuthi nani niyabona ukuthi akukabi right. Okay bathandwa, ngigcine la ngikhuluma ukuthi ngamamukela uJesu. Ngithe ngiqeda ukumamukela uJesu, uMoya oNgcwele wehla wahlala kimi, wabonakala ngezithelo, kwatshintsha ukwenza kimi. uNkulunkulu elokhu engincedisa futhi engisiza ukuthi ngiphume ebumnyameni ngibe sekukhanyeni, engisiza ukungihlambulula ngoba inhliziyo yami bekunzima ukuthi ihlambuluke ngenxa yokuthi nami benginale nto yobuntu. Yento leyo ukuthi ngingumuntu angixoli ezinye izinto, ngithanda kuyimi engixolelwa kodwa ukuxola angikhoni. Yikho engifundisa ukuthi xola ngenkani. Ngaxola, mase ngixolile ngathola i-peace engakaze ngibe nayo. Like uthando lukaNkulunkulu ngahlala uthi ngithola uthando engingakaze ngibe nalo ngoba lukhulu, angeke ulilinganise nalutho. Noma kungekho nto osuyitholile ebambekayo onayo, kodwa ukuthula okusemoyeni wakho
kuyenza ukuthi uzizwe unelisekile ngaleso sikhathi ngakho konke ozizwa ukudinga, noma kungekho lokho okubhekeleyo, but uyabe uzizwa unelisekile nje, uphelele, u-right. So ngakho-ke bathandwa, kuthe kusuka lapho ngaqala-ke ukushumayela, kodwa ngishumayela ngokwanjulelwa. Into eyabe iyanjuliwe ngaleso sikhathi ngiyikhulume. Uma ngiyikhulumanga ngihlukumezeke kakhulu, ubuthongo ngingabutholi. Ngihlale mhlawumbe abo-2-3 days ubuthongo ngingabutholi. Ngizoze ngikhulume kuyikhona ngizokwazi ukuthi kufanele ukuthi ngilale. Ngaphandle kwalokho nje izwi labe loke likhontinua likhuluma lokho lilandisa izinto. So kufuneka ukuthi ngikhulume bengisenza kanjalo-ke ngidropha ku-Facebook. Namanje angikazishumayeleli kakhulu. Into engiyikhulumayo into eyayisuke iyanjuliwe. So ngiyabe ngikhuluma into eyanjuliweyo ngingangezi futhi ngingaphumuli. Mina futhi bengiwumuntu onenkani kakhulu ukuthi angikhulumi into ngingabuzisisanga. Kufanele ngihlale ngichazelwe kahle, ngizwe kahle ukuthi kuthiwani. Ngaphandle kwalokho ngamane ngihlale ngithule. Yikho ngithanda kakhulu ukuthi umuntu ohleliyo olandela le channel ngiyacela ukuthi uhlale futhi uzosizakala. Lezi zinto engizikhulumayo into ezenzekelayo nezwi futhi engangilizwa likhuluma nami. Futhi iy'ndaba okuthiwa ngizidlulise ziye ebantwini. Ekuqaleni ngangithi uma ngifundiswa ngizitshele ukuthi hhayi ngezami nje, futhi nje ngangisizwa ku-right kungokwami, ngingasheri nomuntu, ngifuna ukuthi kube ngokwami nje. So ngemva kwesikhathi ngeke ngafuni ukuthi ngikhulume phakathi komphakathi or abantu engiphila nabo. Ku-right uma ngibhale ngaleso sikhathi ku-Facebook ngiceda ngiyeka nje. Kodwa kwahamba isikhathi, kwafika isikhathi uNkulunkulu sesithi lezi zinto engikutshela zona ngifuna ukuthi uzitshele abantu. Ungazigcini kuwe, ungabi selfish uzigcine kuwe, kodwa zitshele abantu. Ungazigodli ngoba kunabantu abanjengawe okufanele ukuthi besizakale ngazo. Ngahlala futhi ngangakwenzi lokho isikhathi eside, umsebenzi wavaleka, wahlala ulokhu uvalekile, ngingasasebenzi nje sidalwa until ngaze ngathatha isinqumo sokuthi manje sengizoyenza lokhu ubaba othi ngikwenze. Ngizobatshela abantu ngoba lapha ekuqaleni ngavuma uJesu, kodwa ukuthi ngizophumela ezweni ngangingafuni. Ngangifuna nje ukuthi kube yinto yami, ngenze le nto okufanele ngiyenze, ngizenzela mina ukuthi uma kuthiwe ungayenzi okuthile ngingakwenzi. Ngangifuna kube njalo, kodwa ukuthi ngishere nabanye abantu ngangingathandi. So into eyenzakalayo after ama-days ngiqala ukushumayela, I think ngifake iy'nshumayelo ezingafika 3 kuphela. Number 4, into engayilethelwayo, ngalethelwa indawo la engangihamba khona. Kwakuhleli umuntu phandle, ungabona indlu enkulu, kwakuhleli umuntu phandle. Lowo muntu wayephethe izikhiye, ephethe ne-remote, kwathiwa uSathane lo. Lo muntu engangihamba naye wayegqoke ingubo emhlophe ende, kodwa ubuso bakhe ngangingabuboni, kodwa ngangihamba naye engibambe ngesandla. Ngithe ngifika kuleyo ndlu ngangena ngaphakathi, wathi vula lo mnyango, ngawuvula. Wathi uyabona la bantu abaphakathi, la bantu abaphakathi banama-spiritual husband and spiritual wives. And la bantu abazazi bona ukuthi banalezo zinto, bayaphila emhlabeni, bayaziphupha lezo zinto ziyenzeka kubo, kodwa bona into yakhona isuke iyenzeka la. Baboshiwe ngokubabona phakathi kwe-room leli, ngabantu abanjalo bodwa phakathi kwaleli room. Impilo zabo zikhontrolwa la. Ngezwa ubuhlungu ngithuthumela ngaphakathi kwami, wathi dlula. Sadlula, wathi vula lo mnyango, ngavula. Sabona abantwana abangamaqhalaqhala abangazwayo, ababhedayo nje, abantu nje, abantwana abangakhuzekiyo ngingasho njalo. La bantwana babethwalisa abazali nzima, kunzima. Kwathiwa abantwana laba ngokubabona bela emhlabeni bakhona bayaphila, kodwa ba-operate-wa la. Impilo zabo zi-operate-wa la ngoba umbone lo baba ephethe i-remote, ephethe izikhiye. Nguye okhiyayo la, nguye futhi okhontrolayo ukuthi into eyenzakala la iyenzeke futhi nasemhlabeni la abakhona khona.
Ngasuka ngadluliswa, ngilokhu ngihamba ngiboniswa amarumu ukuthi leli ngelani, leli ngelani, kodwa kungabantu ababoshweyo bonke kuleyo ndawo. Kwase kuthiwa vula leli, leli ngelakho irumu. Ngithe sengilivulile kwathiwa adlula uvule eliphambili, ngavula eliphambili. Ngithe sengivule eliphambili kwathiwa bheka emuva, ngathola elisemuva livaliwe. Kwathiwa wena abaku-control-i la, kodwa-ke unenkinga yokuthi la uvule khona kuyavuleka kube right ngaleso sikhathi. Uma udlula ufuna ukuthi uye ku-next level, emuva kuyavaleka. Thandaza. Ngathi kulungile na Nkosi ukuthi ngithandaza bese ngiphuma nalaba abantu nabo ababoshwe, kwathiwa thandaza uphume nabo. Ngathandaza ngaze ngaphaphama ngithandaza. So ngokunjalo lo mbono wawungibonisa ukuthi bakhona abantu ababoshiweyo okufanele bekhululwe ngezwi engizolikhuluma, ngiphinde ngithandazele. Yebo, angithandazeli bantu ukuthi ngathi izani la ngibeke izandla lithandazele likhululeke, cha. Kodwa uma umamela kahle izwi ukuthi kufanele ukuthi ukhululeke ngayiphi indlela, kufanele wenze njani ukuthi ukhululeke, uzosizakala. Futhi uma umamela kahle uzwe uNkulunkulu indlela angifundise ngakhona ukuthi kufanele senzeni, siphile njani singabantu, uphume kukho konke okubi kodwa usale nalokhu okuhle, usale uyile nto efunwa uNkulunkulu, uzokhululeka kuleyo mimoya ekubophileyo, kulezo zinto ezinzima, kanye nenzalo yakho nayo izokhululeka uma ukhuleka uyibika kuNkulunkulu. Uzwisisa kahle izwi, ngoba uNkulunkulu kufuneka umuntu ohamba ngokuzidela nokuzinikela, enikele uqobo lwakhe kuye uNkulunkulu. Ubunguwe bakho bonke njengoba washo ukuthi wothanda uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umoya wakho, nangawo onke amandla akho. Ukunikela uqobo lwakho nje, uzidele kuye uNkulunkulu ukuthi mina konke engikwenzayo ngikwenza ngoNkulunkulu, ngikwenza ngoJesu Kristu. Uyakukhulula emandleni obumnyama, wakunqoba ukufa, wamnqoba uSathane esasezulwini, walwa naye wamlahlela emhlabeni. Uthe esesemhlabeni wehla uJesu wazonqoba ukufa futhi, ngoba uSathane ubesabisa abantu ngokufa. Futhi ubejabula ukuthi abantu sebaqalekiswa ngokufa sebesifa, kodwa uJesu wabuya wazoletha ukuphila ezonqoba futhi uSathane esesemhlabeni. Wena uma unoJesu nje usunqobile ngegama leNkosi uJesu. Yamukela uJesu abe yinkosi yempilo yakho, umsindisi wempilo yakho. Then-ke sahamba isikhathi, kuthe ukuthi 2023 kunguFebruwari, ngalethelwa futhi ngilele kwathiwa bhala. Ngabhala ngisebuthongweni, ngisephusheni lapho, kwathiwa bhala ngezulu lesibili nezulu lesithathu. Then ngase ngibuza ukuthi elakuqala lona likuphi, kwathiwa bhala ngezulu lesibili nelesithathu. Kanti elakuqala lalikhona lisazochazwa, lachazwa lona namanje ngilokhu ngichazelwa ngezulu lakuqala. Ungabona ngishumayela nje ngikhuluma ngezulu lakuqala ukuthi kufanele uphile kanjani. Ngatshelwa ngalesibili kwathiwa izulu lesibili kuyizwe likamoya la umuntu othi mayephuma emzimbeni ehlukana nomzimba lo oyinyama, ebese siba nomzimba kamoya. Umzimba kamoya uyafana nalo mzimba esikiwo right now owenyama. Umehluko yilowo nje kuphela ukuthi umzimba wemvelo awukhoni ukubonana nomzimba kamoya. So umuntu uma ephuma emzimbeni wemvelo uthabatha omunye umzimba ofana nalo, kodwa ayikwazi ukubonana ngoba okwemvelo kubona izinto zemvelo, then okamoya nakho ubona izinto zikamoya. Kwase kuthiwa yikho uLazaro noDivasi babebonana ngenxa yokuthi babesebesemzimbeni kamoya bonke, okusemhlabeni babekukhumbula nje. Kwakuthiwa ngibhale ngaleyo ndlela. So umuntu uma ephuma, ngoba kwathiwa isihloko ngithi umuntu uyaphi uma efa, uma ephuma emzimbeni uya ezweni likamoya.
la ayohlala khona elindile, elinde ese-Paradise mayenze okuhle, oyenze okubi elinde ese-Hydes, la kwakulinde khona uDivas. Isuku lokwahlulelwa labe lingakafiki, nasezulwini uyabe engakafiki ku-final heaven, uyabe esasezulwini lesibili engakafiki kwelesithathu. Kwashiwo njalo. Angikhulumi into ephuma kimi, kodwa ngikhuluma into engangiyitshelwa kuthiwa ngiyibhale. Ngaleso sikhathi ngangakabi neBhayibheli, kodwa ngase ngili-download-ile efonini ukuthi uma ngilethelwa ngikwazi ukuthi ngifunde lapho. Then ngase ngitshelwa-ke ukuthi i-Paradise kula uJesu wathi efa khona, wathi namhlanje ngizokuba nawe e-Paradise likaBaba. Indawo enokuthula, indawo yokuphumula, la abalungileyo abayolinda khona. Abakaphiwa imvuzo, ikhona besazophiwa imvuzo yabo mase besiya kwelesithathu izulu. Izulu lakhona kuthiwa iJerusalema elesithathu. So kwase kuthiwa kusazofika isikhathi kube nosuku olukhulu, usuku lokuthonisiswa noma ngithi usuku lokwahlulelwa, ukuthi umuntu uyabe ebona amacala akhe. Umuntu oyenze okuhle uyabe ephiwa umvuzo wakhe ayongena ekhaya eJerusalema okuyizulu lesithathu. Then oyenze kabi uyabe esiya echibini lomlilo, izulu lesithathu lelo uyabe esiya kulo. Umuntu uma yenze kabi, konke kubizwa kuthiwa yizulu. Izwe nezwe yizulu ngoba ngathi sengibuza ngelakuqala, kwathiwa izulu lakuqala lisemhlabeni. Emhlabeni likhona izulu, kodwa libizwa kuthiwa umhlaba ngoba kunokwemvelo. Izulu lakuqala. Izulu lesibili kusezweni likamoya, la okuyahlala khona abantu belindile, ngoba ngaze ngatshelwa ukuthi laba bantu esithi bahambile bashonile, sikhuleka kubo sibakhonza, obabomkhulu nabogogo, abakafiki ezulwini lesithathu ngoba lolo suku lokwahlulela alukafiki. Basasemlindweni, balindile, balinde ukwahlulelwa. Abayenze kahle futhi balindile ukuphiwa imivuzo yabo abakayitholi. So wena ma ukhuleka amadlozi, ukhuleka abantu abangakafiki ngisho ku-destination la okufanele befika khona eNew Jerusalem. So ngase ngitshelwa-ke ukuthi mase kufikile leso sikhathi bathonisiswa abantu, bazoyafakwa-ke eJerusalema elisha. Yikho la okuyagcina khona isiphetho somuntu, la azogcina khona. Then ngahlala-ke ngingazi ukuthi le nto le kahle kahle ngalethelwa ngeLesibili naLesithathu, elokuqala lona likuphi. Wahlala abo-2 weeks ngingakanjulelwa ngalo. Kuthe senganjulelwa ngalo, ngatshelwa ukuthi izulu lakuqala lela emhlabeni liyikwenza intando kaNkulunkulu, ukwenza indlela uNkulunkulu afuna ukuthi siphile ngayo singabantu. Liyaqala liyanjulwa izulu lakuqala kancane kancane, yilo elibaluleke kakhulu okufanele uphile kilo ula emhlabeni, ukwenzela ukuthi uma uyehlela kwelabafileyo ungena ezweni likamoya, usuthathwa ngendlela obuphila ngayo ngakhona ula emhlabeni. So uma uphila ula emhlabeni kufanele uphile intando kaNkulunkulu, uphile umbuso kaNkulunkulu, ngoba uJesu wayezile. Uthe efika wafika wakhuluma ngendaba yombuso kaNkulunkulu, wakhuluma nge-kingdom kaNkulunkulu. So libe careful ngoba ngike ngalethelwa 2 weeks back from now nje, ngike ngalethelwa kuthiwa uNkulunkulu engitshela nje izwi likhuluma. Ngiyaxolisa ukuxuba nje ukuthi uNkulunkulu ngiphinde ngithi izwi, ukuthi ngathi ngibuza ukuthi ungubani ngesikhathi ekhuluma nami ukuthi ngiyetshela abantu. Ngabuza ukuthi ungubani, wathi vula uSambulo 19 ngoba vele mina into eziningi ngiyabe ngizilethelwa ngemibhalo noma ngiphushiswa, ngiphupha noma ngumbono. Kwathiwa ngivule uSambulo 19 ngizokwazi ukuthi ungubani lo othi ngikhulume. So uSambulo 19 wakhona ngicela ukuthi ngimfunde ukwenzela ukuthi wazi ukuthi uma ngikhuluma ngezwi ukuthi ngitsheliwe,
osuke ekhuluma nami kusuke kungubani ngaleso sikhathi, othi ngikhulume ngidlulise le meseji ngubani ngaleso sikhathi. So ngizoyifuna le ncwadi bese ngiyayivula bese ngiyakhuluma ngayo ukuthi ungubani lo ongithumileyo. Usambulo 19 okhona uma ufunda from ku-verse 11, inhloko yombhalo uthi uKristu uyalwa nesilo. Ithi, ngase ngibona izulu livulekile, bheka nanto ihhashi elimhlophe nohleli phezu kwalo obizwa ngokuthi othembekileyo noqinisileyo, uyahlulela alwe ngokulunga. Nguye lo owangitshela ukuthi ngidlulisele imeseji kubantu, othembekileyo noqinisileyo, oyahlulela ngokulunga. Kuthiwa ubizwa ngokuthi ngothembekileyo ngoqinisileyo. Ngamagama akhe mina angipha wona ukuthi uma bekubuza noma wena ngoba usubuzile kanje ukuthi ngingubani, ngothembekileyo noqinisileyo, wabhala amagama akhe aba maningi. Then wasesithi ku-verse 12 ithi, amehlo akhe angamalangabi omlilo, nasekhanda lakhe kukhona imiqhele eminingi. Unegama elilotshiweyo elingaziwa muntu, nguyena kuphela. Wembethe ingubo efafazwe ngegazi, igama lakhe ngulizwi kaNkulunkulu. Nguye lo osuke ekhuluma kimi ukuthi ngidlulise le meseji ifike kuye. Igama lakhe ungulizwi kaNkulunkulu. Then uverse 14 uthi, izimpi zasezulwini zamlandela, zikhwele amahhashi amhlophe, zembethe ilineni elicolekileyo elimhlophe nelihlanzekileyo. Emlonyeni wakhe kwaphuma inkemba ebukhali ukuze ashaye izizwe ngayo. Yena uyakubusa ngentonga yensimbi, yena uqobo uyanyathela isikhamo sewayini lentukuthelo yolaka lukaNkulunkulu umninimandla wonke. Lo muntu engikhuluma ngaye ungothembekileyo, oqinisileyo, uzwi kaNkulunkulu. Ngamagama akhe wonke la akusambulo 19 iphinde ikhulume ithi ungumninimandla wonke. Ngamagama wakhe wonke lawo unegama elilotshiwe engutsheni yakhe nasethangeni lakhe elithi, iNkosi yamakhosi noMbusi wababusi. Nguye lo engikhuluma ngaye othi ngidlulisele imeseji kuwe namhlanje. Ngase ngibona ingilosi imi elangeni, yamemeza ngezwi elikhulu ezinyonini zonke ezindizayo emkhathini wezulu ithi, hozani, nibuthane esidlweni esikhulu sikaNkulunkulu, ukuba nidle inyama yamakhosi nenyama yezinduna nenyama yamaqhawe nenyama yamahhashi neyabakhwele kuyo nenyama yabo bonke abakhululekileyo nabayizigqili abancane nabakhulu. Yikho-ke seliwazwile amazwi kaNkulunkulu ukuthi yena wathi ungoqinisileyo, othembekileyo, iNkosi yamakhosi noMbusi wababusi, umninimandla wonke, ulizwi kaNkulunkulu. Nguye lo othi ngidlulise imeseji izofika kuwo. So ngakho-ke bathandwa, ngithe sengilethelwe-ke lokho ngase ngilethelwa ngezulu lasemhlabeni. Into yokuqala engaqala ukuyanjulelwa inkolo. Kwathiwa bheka inkolo, ufuna ukufundisa ngenkolo, ngokukhuluma noNkulunkulu ukuthi nikhuluma njani noNkulunkulu. Ngangilethelwa nje ngingenalo iBhayibhili, ngitshelwa ngizwe izwi likhuluma nami langitshela ukuthi uyabona ukuthi manje libambelele lithi likhuleka kubokhokho benu, likhuleka kubogogo benu, likhuleka kubomkhulu benu. Bheka mina ngathi ngikhuluma noMoses, ngathi Moses, mina nginguNkulunkulu waboyihlo. Yindlela ebengizi-introduce ngayo uma ngizazisa esizweni. Isizwe lesi esibhalwe eBhayibhelini isizwe engasikhethayo, then ngithe ngisikhethile saba yisizwe esithandekayo kimi.
ngithe ngisikhethile, angizilahlanga lezi ezinye izizwe ukuthi ngingakhulumi nazo, ngangivele ngikhuluma nazo, kodwa esikhethekileyo kwakuyilesi. Ngithe ngifika ngathi nginguJehova uNkulunkulu wabokhokho bakho, u-Abraham, no-Isaac, noJacob. uMosi ubethi uma ekhuluma nami ezi-introduce ukuthi yimi uMosi. Uyakhumbula ngesikhathi sebethola amanzi ababayo, wafika wazi-introduce wathi mina nginguMose, umntwana ka-Isaac noJacob, no-Abraham, ekhuluma noNkulunkulu. Wayeqala ngokuzi-introduce, wathi zonke izizwe ngangiziphe lokho ukuthi ziqale ngokuzi-introduce, kodwa uSathane wahamba ngokuhlakanipha kwakhe nangobuqili bakhe, wafika wamqila umuntu wathi, wena khuluma noyihlo omkhulu, ukhulume nokhokho bakho. Angitshongo ukuthi kube njalo mina. Into engayishoyo ukuthi ufike uzi-introduce njengoba nami ngithe ngiziveza kubantu, ngaziveza ngokuzi-introduce ukuthi ngiNkulunkulu umdali wokhokho bakho. Nawe uma ufika uyokhuluma noNkulunkulu, uyazisho ukuthi uNkulunkulu mdali wokhokho bami, ukhuluma no-really uNkulunkulu umdali, odalileyo, hhayi oyisidalwa naye. Cha, asikhulumi noNkulunkulu onjalo, sikhuluma ngomdali osidalileyo. Wathi yindlela engangithanda ukuthi abantu bengikhuleke ngayo, bekhulume ngami ngaleyo ndlela, kodwa uSathane wayithwista. Abantu manje bakhuluma naboyisemkhulu, bakhuluma ngokhokho, nabokhokho babo balahlekile. Kwase kuthiwa kwampepho leyo, uvula iBhayibhili ubheke. Impepho yayishiselwa mina ukubuyisana noNkulunkulu uma wonile. Impepho yinto ebibanjwa ngabapristi, kufanele ukuthi beyishise e-altar emsamo. Kodwa manje impepho uma niyishisa nina, niyishisela oyihlo omkhulu, niyishisela okhokho benu, okuyinto e-wrong engayithandiyo, eyisinengiso kimi. Wayesho njalo uzwi kaNkulunkulu uma ekhuluma nami ukuthi akusiyo indlela owayethanda ukuthi umuntu akhonze ngayo, amkhuleke ngayo, abe yiyo phambi kwakhe. But baqiliwe uSathane ngoba uSathane uthwista izinto ezincane. Yikho yikho uPawulu mase ekhuluma ku-Efesu 6 laphayana, uma ekhuluma uPawulu uthi izikhali zamaKristu. Mase ekhuluma ngezikhali zamaKristu, uyasho ukuthi ibani naziphi izikhali zokulwa nemimoya. Uma esekhuluma lapho uthi izwi liyinkemba esikanxa zonke, liyinkemba eliyokugadla ngalo. Kufanele ugadle ngezwi. Khumbula uJesu ngesikhathi esentabeni laphayana elingwa. Makade elingwa uJesu nguSathane, uSathane uthi wena uyindodana kaNkulunkulu, ungajampa la izingilosi zikugame. Uthi kulotshiwe Sathane, umshaya ngezwi elila eBhayibhelini. Kulotshiwe Sathane ukuthi ungayilingi inkosi yakho. Uthi wena ngoba usulambile, tshintsha izinkwa lezi, amatshe lawo kube yizinkwa. Uthi Sathane, kulotshiwe ukuthi akusinkwa sodwa esingaphilisa umuntu. Uyaqhubeka ngokumlinga uSathane. Uthi ungikhuleke, ungangikhuleka ngakunikeza yonke le mibuso ngoba iphiwe mina, nginikeza noma ngubani engifuna ukumnikeza yona. Uyamtshela futhi uthi Sathane, kulotshiwe ukuthi wokhuleka kuNkulunkulu yena yedwa oyinkosi yakho. Wayegadla eshaya uSathane, emgadla ngezwi. Kubalulekile ukuthi ufunde izwe uzokwazi ukuthi ugadle uSathane whenever eku-athaka noma ngaluphi uhlobo, kodwa gadla ngezwi. Ngegama leNkosi uJesu, ngicela ukuthi sihlangana ngokuzayo, ubufakazi buyaqhubeka. Ngiyabonga bathandwa, nihlale njalo
ezwini likaNkulunkulu, nimamukele abe yinkosi yempilo yenu izikhathi zonke, limamele izwi lakhe, nihlole futhi ningathathi konke enikuzwayo emhlabeni, ngoba noSathane ukhiphile abantu bakhe ukuthi bekhulume noma bedukise izwe. Kufanele uzwe inguquko, ungezwa ukwesaba uma umamele izwi, kodwa uzokuguquka ngaphakathi kwakho. Ukuguquka okungaphakathi kwakho kube yikho okukwenza wesabe uNkulunkulu, kodwa kungaqali ngokufika ukwesaba kungakafiki inguquko, ngoba uSathane nguye odume ngokwesabisa. Thina sihamba ngokukholwa. Siyakholwa nje ukuthi into ethile ngeke yenzeke kithi, into ethile ngeke yenzeke kithi. Thina lokho okunje siyakwenza ngenkani, nakanjani siyadlula la. Uyabona? So ngokunjalo bathandwa, ngiyanithanda kakhulu uNkulunkulu esezulwini, uyanithanda ngegama leNkosi uJesu. Nihlale kuye, uBaba uyanithanda namhla kuze kube phakade. Ngiyabonga umusa kaNkulunkulu ube nani izikhathi zonke. Amen.